Kani kedai ke All India Radio Shillong, ka khubor ban puli da ilus atas kini kilang kimat berkongsan jong ka khubor. Kabenta baningkong jong ki election panchayat ha Assam kala sedang hengai minstep ha kapor hinyo baji. Beliau menteri rangba ke Meghalaya Konrad ke sama ya ka Farmers Parliament ba arsngi ha Shillong henin kesngi. Bat penlong jalang kaniti forum na kabenta ka thanjate lamingi ha Guwahati banyatai bat bishar halo ka jingroi bat jingya japrang jong ka kam ha kathan. Ha Assam kabenta baningkong jong ki election panchayat kala sedang henai step ha kapor hinyo baji bat kankut ha kapor lai baji janmit. Khan Reutali ki district ki penlong ya ki jing thap vote menta kasngi na kabenta banjit ya ki tukot jong ka anchalik panchayat ka zilla parishad ka gaon parishad bat president jong ki gaon panchayat. Ki kertong baya kun hakine kabenta baningkong jong ki election ki long South Harai hajar sanspa khat sanut lapan klanyi ki bor pahara ban pentikna bak election kan long kabayat be. Menteri rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma henin kesngi ula play ya ke Farmers Parliament ke banne arsngi bala penlang dekat tenat garap karyang jong ke Meghalaya rengkat ke jenis nok tilang bat ke MBDA ha State Convention Centre Shillong. Habakren ha ke jihalang ulaong bakal ne ke Farmers Parliament kadai ke program ha ke ba nyatai banwat ikilat banweng ye ki jing e babun jat bun rukom baki nong rep ki ju ya kendo bat banwan ra ru ye ki buit rekam ki be ha bat ke jing angno jong ki nong rep bat ban penla ru ye ke sarkar bakan sutu ye ki jing e jong ki nong rep. Ulapan paru ya ke jingdan kam bandan ke Farmers Commission ke ban pen ban i halo ke jingdan kam bat jing e jong karep karyang. Kinong rem na ki benta ba phe jong ke jilla klewan ban yashim benta ha ke ni ke Farmers Parliament ban ningkong e jong ka Meghalaya. Menteri rangba jong ke Meghalaya Konrad ke sama unbo yu maunong rem jong orchidarium mentakasi ha Institute of Bioresources and Sustainable Development ISDB ha Upper Shillong kat ba menteri katnat Urban Affairs uba Hamletson Doling unbo yu maunong rem jong orchid production unit ke bahe 100 square meter. Professor Dina Bandhu Sahu ula pentim bahaka por baple yakani haka basdang jong kani kasnem bamenta menteri jong katanat Science and Technology, Earth Sciences, Forest, Environment and Climate Change jong ka sarkar pedeng Dr. Harsh Vardhan ula batha yo menteri rangba jong ka Meghalaya ban pentre ya ka orchidarium ula bendrap ru ba enbu shpotali kishnat penmi ya ki sintiu ding ha ke jaka ka bahe prapo square meter ha ki benta ba pher jong ke jalla. Menteri katanat platangka jong ka sarkar pedeng Arun Jaitley nen kasngi ulong baki tanat niken hun tokit kidai ban bat yala ke jong ka ikhtiar bat jing tibet jong ki hakakam bat kidai ban sutu baki jing tumu bakong san jong ka kam jong ki kalong ban wat bat lap ya ke jing shisha jong ka kam bamman. Haba ajin kren hak jing rakhe ya ke lungkut senam bahandro powai jong ke jing seng ya ke Directorate of Revenue Intelligence DRI ha New Delhi menteri ulapin pau ke jing snuskem bakatanat kandang ya beteng ya ki kam bat jing persang jong ka ban penne ya la ke jong kerdang. Ka Meghalaya kan sanit pet ya ke jaka ban shna ya ke stadium na ke benta ke National Games arajar ROR hashua ke Christmas bat ya ke jingshna nsdang ha ke snem banwan. Lashim ya ke nikarai nin kesngi ha ke chialang balapin ya da menteri rangba ke jilla Konrad ke sangma ha ke bala ya kren halo ke jingpen kre jong ke jilla na ke benta ke jingpen long ya ke National Games. Menteri jong katanat Sports and Youth Affairs uba bante dorlingdo ula pentib bakito ki ban letpet ya ke jaka banshna stadium ha mautiang tiang ki kintup ya ki officer jong ka sarkar jilla bat ki bana katanat Social Justice and Empowerment jong ka sarkar pedeng. Uba lingdo ula ongru bakatanat Social Justice and Empowerment dangshen kalamang laispa sanpoklut tingka na kabenta banshna ya ka State of the Art International Stadium kaban pindon kam na kabenta ka National Games arajar ROR hamau diang kabaha apo ka New Shillong Township. Kene kadek All India Radio Shillong kabawan lamshapi ya ka kubor.
Kajialang kaba jong kaniti forum na kabanta ka tanjate la mingi kala long hagwa hati hinen kasngi banyatai bat bishar ya kajinroi bat jing ya chaplang jong ka kam hakatan. Ya ki project ki papalat 10,000 crore tingka la pentre kam hakatan jate la mingi dagatana development of northeastern region dona jong ka sokar pedeng balakni ganti ban pendap ya baro kini ki project hakasnem mang tingka banwan. Habayakaran bakinong to kubor hagwahati umantri bapet yakatna dona u Dr. Jitendra Singh ulaong ba umantri rang badu Narendra Modi ula kampai khamat shakikam ban penroi bat kanti japrang yakathan chate lamingi ulaong ru balashimi kilat ban kanti ki karkhana penmi mar na uset namar ba kumba ndrupau na kashispa na uset hapokari umi bha hakathan chate lamingi Nalor Umantri katana dona u Vice Chairman Jongkaniti Ayub Ru u Rajiv Kumar ule Shimbantalang ha Kajialang. Kajialang baarsi halor kajing te'lok hapadeng ke European Union bat ke India for Cultural Heritage Conservation galasdang New Delhi hinen kasing. Palat lai pangut kiri champagne kilawanya shimbanta banyatai halor ki babun ki bat ki bedai bat ki jing pennet pensa ya ki mati bat lariti ubarim baja bat ru banwat ikilat kilanti banweng ye ki jing jong ki jing kala ki jing long ka swing bening. Haba ajing kren ha ke jialang ke Joint Secretary Jongkatnat Culture Jongka Sokar Pedeng ka Nirupama Kotru kalaong bakalong ke badan kam kerki ban pai biang syakarukam penne pansa bat tingka ye ki mati ulong shua bat ke sorka kala shemi ke lat baro na kabanta ban kentiu bat pen pliang jingtip sapang ke jing tingka bat penne pansa ye ki mati bat lariti jong umen barim. Umantri rang ba Konrad Sangma ulong bakalong ka ba ya kesoka senrop MDA ban jit yu kertong yu monlang na kabanta ke election ban wan shakaluk sabha. Habakran hakino to kubor hinin kasngi usangma ulong babaro kiseng san hima ke badon hapo kesoka senrop ke akran ya kenika kam tang hapo ke jili jong kaseng jongki bat kimla bat ban shim ya ke nukunu ka rai ke bakatu hadu menta. Ula pensyai badai ban buram ya barok kiseng san hima namar barok kidon laka nongrim bat kumta kalong ka ba shibun banya poi hakajia monlang na kabanta banji yau kertong hendrai haki kindet tayo banwan let se insa itu kumno ka kam kanya ula benram Yaka Northeast Small Finance Bank Shillong branch la play nan kasni da umantri jongkatnat ka koit ka kya kasoka Meghalaya uba AL hek Habakren ha kajia lang play uba hek ulay ro ya kajing pinkhatnat jongka bank kabalong kajia rap bat jingkershan kamtami kito kibri kibaduna kajing yo kiba nakhapsor bat anong kendong kumju Ulapan pa ya kajing kelmen pada kajing play ya Shillong branch jongka Northeast Small Finance Bank kanyarap man kershan pisa ya kibrio kibakwa banseng ya kamlajong bat kanihi kan kentiu ya kajing sang kamlajong hapo kajela Chief Engineer Commercial jongka MEPDCL ulapan tip bakikor bayadai bat kajing siu ya kabay boarding electric dakabil bat kajing siu online kan trekam nakabanta ka tuk anipor nakadaw kajing tut haka NERAPDRP Data Center Hardware Equipment kabahagwa hati bat kumta kibabun kikor kibor kimshimla ban trekam naduk ka arpa pratarek unaiwing arhaja khatpra hendrai in persang kat bala ban penkolo ya kajing maramot kanang ban ban penyat bet biang yaki kam kijam baro katu ka kubwa kalakut kablawan chapinik All India Radio Shillong hakapo prabaji nginyi sok baka daily station na kabanta ki kubor kini kadek All India Radio Shillong